Apa kabar hari ini? Selamat berjumpa kembali. Ya, hari ini dari sekitaran Malaya di sini, tepatnya di Penden Pemanukan, Lembang Pateke, Kecamatan Wakale Selatan, dalam rangka Mapabendan Batu Simbuang almarhum Sakaria Saung dan almarhumah Elizabeth Inban atau Nenek Irta. Oke, hari ini memasuki hari acara Pabendan Batu. Mengarip atau mengarip batu, pakai mengarip batu. Oke, ya ini lokasinya di sini, berada di atas ketinggian. Kita sebut dulu tempatnya. Lokasinya di sini. Oke lah, kita masuk dulu. Woi, ini lokasinya tidak rata ya, berada di lereng gunung. Oh, ada Pak. Ya, masuk dulu ke film-film. Kok itu ngomong naruh ke kantor kon. Oh, kena ini. Jaringannya. Iya, karena nubahan jaringan masuk tapi. Tapi kita ada ya. Inilah syahri kemuliaan. Dua jenazah di atas ya, suami istri. Oke, halo nenek, selamat pagi. Oke, melo-melo itu di surat Iya. kosong. Melo-melo ini. Yan nakadaking lan. Masuting na ko to sa ano. Tahu yan na pala kung doon na tuwa, ano nakande dia. Lagi pangan. Mampangan mo ko bumi Mampangan. sugi-gigi. Naka naduko to jata pulong na niko. Gambi itu dia lah. Kanas Iya. itu udah kita dia.
Oke, kita lanjut ke dapur ya. Sini kesibukan. Apa deh? Makan berapa? Makan. Ya. Kan di pengarah. Aku yang mau makan. Akit orang. Lakukan nih. Kira nak kau kapo ko ba dua. Dari dulu ke. Maafin Babe. Kapaham kung katumilon na lang. Itu mental sini kan ako. Kung nakirong, maafin na kita pa. Yan yelo ko nakita ito. Iya. Dia orang lain. Lipat-lipat kertas. Halo. Halo. Ya. Kamu kok, kamu kok maafin dulu sama Ada nih ketimpaannya nih bikin. Ngapain tinggalan? Iya, tolo alang. Ito yung pangirusan na. Dari mana guys? Ya, kita kembali ke halo Tante. Kertas. Bikin piring nasi ya. Di pala naik kamera teman Ada kelebihannya kan? Nah, Ya, teh mana saya? mana? Oh, beneran po. Biasa rusak ke rusak tau. Tara ya. Mapang gambar kami ya. Oh, yan ito pa sorong kiri, sorong Oh, melok ako sa sige gina. sorong-sorong nito sige gini. Mobile ka sorong-sorong. Di Ato. marancang kita sugigi. Nasusi mo rete mami. Oh iya. Oh. Helang mo. Lu ngaju mo yalan. Natira mo po mi luan. Nakwa. Ang nabuhat ito po, Ada kue tori. Wah, banyak kalau kue tori. Ya. Ngalay ni. Banyak kalau kue tori. Ito tama piyong. Sama piong. Oh. Tumak pibong sa anak ko ni na bang papikiran bang mo. Ito mo apangan na eh. Ay hindi siya. Oh, dan sila. Totak ya ko rin. Hindi siya na ini pala oh. Oh. Hindi siya no din ni. Balik kamte. Namra ko tira ano rin. Kung poster ko kumti omer ka mangi kopi. Malik na King. Kena nutir to tanya tu ayat. Ayo bosku, semangat. Oke. Pagi juga bapak. Oh, teman mereka teh. Sampai kok ada tak parta lu. Daw pacalay sa sige dolo. To mara ba anong lumay te. Tindi ya tindi mama ita para lakon na sa Oke. Ya mama. Ya mata dio pala to. So palaki ko sa pangamara ko og tele hindi natin mga tao maraka kula alo ni may. Ada iyo, papendok itu man. Karak king kimundo. kanya cimundo ke. Susi rada Iyo di sorong kiri, sorong kanan. Ikaw kung ko ito ko 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 ko
Tama ibo ko na. Ano parau? Kadang kaya katinda na mo daw O sa akin, wala bang sa karam mo siya. Ako ko na asawa ko pala to samba ko. Lalong na kiri berpa sudo ko. Ito sa bako na to pakrepat eh. Wala. Ang bukito lukunin ang bayak. Oo, malamay ko pala. May sa kamay sipa ra. Mama ko rin. Oh yo, yamo ko to. Yan dito nakabak tarong ko lang puro sa tarong mama. Karon na to. Ya to, ya teh. Ya teh. Ay. Hello mate kay dalo eh. Kada anak ro to atas sa kamay. Dia mau Kapu. Oh, ya tek kapu na. buon na. Oh, nalak man tora temo. Mabalak sa bako la nabalo na kubalong tora ako. Nali mong beerates. Sa kay ko na ko balo ko te. Si ulang nasisito eh. Ay. Samba ko na turaya. Mereka mbera. Oh, Una. Dili lang dito. Ay, doon apa ya? diangkat pa Perkan susi na din. ko. Ada lang. Na sushi to let. Marato betal na lay. Mane dua alo te kwalo. Oo. Sama yung dua ngabog eh. Angin nangin na rin dito na melo. Bola ko na nangin. Dito Kamu na. mau kusakay pa. Nakabala po sa kiki kita miswa. Nalangon ake masukiki na eh. Lepong-lepong mi rin mi pala ko Ay nakalangkin. Ako nalipong-lipong. Ito lang nasuwa nakita makakumbun na siya ibong te. Kalakit kakake. Kapo kat kisam pa ko ako dokta. Oke, ya. Ah. Sama-sama ko ba din tene to panamulong te? Totoo sarap pa eh. Palay to dito maa. Kakka mo. Makka yo, makka mo. Mangka. Oke. Kopi ada. Kali na wa. Iya. Isu siya to ke banat. Ito kay. Coba aku anu teh. Aku coba teh tentang Oke, halo Pak. Kecamatan Makassar Selatan. Nama saya Pendeta R ya. Mari kita minum kopi guys. Kopi dari Ini kopi dari Karawang ini. Dijamin Karawang. Dijamin mantap dan Ini kopi sadok Bisa doa kok. yang Bisa doa kok. oh sudah namanya sudah kok ini. Tidak kasih gula. Oh, anu kawah. kawa kawa. Ya, oke. Wah. Ya. Kita naik ke atas ke tinggian dulu. Iya. Saya ke atas om. Oke.
Oh, wah. Ditambah dengan langit-langitnya ini. Eskapator. Jaringan. Lokasi. Bupati. Sayang teh isir di sangat tinggi. Yang pesona. Motor entiong. Dot ba? Ya ora, tolak tak ba tolak nandu. Ya, ini lokasinya ya. Yang ya, oke. Sayang jaringan kurang bagus.